banza ukande subscribe ubundi tujyane. Umviye gasopo. RDF ni igisirikari si inyeshyamba. Perezida Paul Kagame yahaye isomo na gasopo Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Ngo bimeze gute? Perezida Kagame yavuguruje Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo wise ingabo z'u Rwanda RDF inyeshyamba, ndetse akavuga ko zagize uruhare mu rupfu rw'abasirikari be bari mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yabwiye Ramaphosa ko RDF ari ingabo aho kuba inyeshyamba nk'uko umukuru w'igihugu yabitangaje, ndetse anamugaragariza ko niba Afrika y'Epfo ishaka ubushotoranyi ku Rwanda ngo nabwo rwiteguye guhangana n'ibyo bibazo mu buryo kandi bukwiriye. Ubu ni ubutumwa umukuru w'igihugu yatanze ku 29 Mutarama 2025 ubwo yasubizaga ubutumwa bwa Perezida Ramaphosa watangaga ihumure ku miryango y'ababuze ababo bari abasirikari b'igihugu cye, maze yanagerageza gusobanura mu buryo bwe Icyakora yijeje inzego z'umutekano muri Afrika y'Epfo n'izo muri DRC ziri gukora uko bishoboka kose kugira ngo ingabo ziri muri ubwo butumwa bw'amahoro zihabwe ibikoresho byose bisabwa muri ibi bihe by'amage kuri zo. Ati ntabwo ingabo za Afrika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa Kongo kubwo gushoza intambara ku gihugu runaka. Ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murongo wa SADC na Loni wo gushyira imbaraga mu bikorwa byo kugarura amahoro arambye no kurinda abaturage bugarijwe n'imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko Ramaphosa yavuze ko igihugu cye cyemeranya n'umurongo wafashwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kasabye ko hahagarikwa imirwano, M23 igasubiza ibice yigaruriye, imitwe ikomoka mu bihugu by'amahanga ikava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hakanasubukurwa ibiganiro hashingiwe ku masezerano ya Nairobi. Aya nayo tuzayagarukaho nubwo ntacyo yatanze. Perezida Ramaphosa kandi yagaragaje ko ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bugomba kubahwa nk'uko Loni biteganya. Asaba impande zihanganye gushakira ibisubizo by'ibanze binyuze mu nzira ya diplomasi hisundwa amasezerano ya Rwanda. Ariko se byagenze gute kugira ngo ibyo Perezida Ramaphosa yaganire na Perezida Paul Kagame bimugaragaze nk'umubeshyi kabombo? Mu gusubiza ubutumwa bw'uyu Perezida wa Afrika y'Epfo, Perezida Paul Kagame yamwibukije ko muri iki cyumweru bombi baganiriye inshuro ebyiri. Nibyo ngo harimo n'ikiganiro baganiye ku 29 Mutarama 2025 byose bigaruka ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora umukuru w'igihugu yavuze ko ibyavuzwe mu itangazamakuru n'abayobozi ba Afrika y'Epfo harimo na perezida w'iki gihugu Ramaphosa ubwe harimo kugoreka ukuri kw'ibihari, kwibasira kugambiriwe ndetse n'ibinyoma bikabije. Perezida Paul Kagame yavuze ko niba ibyavugiwe mu biganiro bihabanye kure n'ibyavugiwe ku karubanda bigaragaza neza uburyo ibibazo biri gufatwa, atanga umucyo ku byaganiriweho, ariko anatanga isomo kuri uyu muyobozi. Mu butumwa bwe yiyandikiye ubwe, Perezida Paul Kagame yagize ati RDF ni igisirikari ntabwo ari inyeshyamba. DRC ntabwo ari ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro ndetse nta mwanya zifite muri ibi bintu. Perezida Paul Kagame aha
yavuze ko SAMIDRC ari ingabo zahawe uruhushya na SADC kugira ngo zifashe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya abaturage bayo. Ati SAMIDRC yasimbuye ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba zari mu butumwa bwa nyabwo bwo kugarura amahoro, ibyanatumye inzira y'ibiganiro idakomeza. Perezida Ramaphosa we ntiyigeze anatanga umuburo wo mu buryo ubwo ari bwo bwose, keretse niba yarabutanze mu rurimi gakondo rwe ntumva. Yasabye ubufasha bwo kugira ngo ingabo za Afrika y'Epfo zibone amashanyarazi, ibiribwa n'amazi, ibintu twemeye kubatumikira. Ku bijyanye n'ibyo Ramaphosa yatangaje by'uko abasirikari b'igihugu cye bishwe ku bitero bya M23 na RDF byabagabweho, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko bisa nko kwinyuramo, kuko mu biganiro aba bombi bagiranye, uyu muyobozi wa Afrika y'Epfo ubwe yiyemereye ko bishwe na FARDC aho kuba umutwe wa M23. Bishaka kugira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro hari byiza, ariko yibutsa ko atari umwanya wo kwiha inshingano zo kugarura amahoro cyangwa wo kuba mu bahuza. Ati kandi niba Afrika y'Epfo yifuza ubushotoranyi, u Rwanda narwo umunsi runaka ruzabyitaho muri ubwo buryo. Mu gihe ingabo za Afrika y'Epfo zikiri muri Kongo, birasa ntaho isaha n'isaha intambara hagati y'iki gihugu n'u Rwanda yavuka kandi irashoboka. Fighting hasn't stopped. Some soldiers are holding on in pockets of. Kwa 25 Mutarama 2025 nibwo igisirikare cya Afrika y'Epfo cyatangaje ko abasirikari bacyo baguye mu mirwano yari ihuje M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yabereye mu mujyi wa Sake uherereye muri teritwari ya Masisi no mu bice byegereye umujyi wa Goma muri teritwari ya Nyiragongo kwa 23 Mutarama 2025. Kugeza ubu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo iri kugenzura buri kimwe cyose. Nubwo umutwe M23 ufite Goma, ariko ibintu birasa nkaho bitararangira ndetse aribwo bigiye gutangira. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement. Amagambo ya Felix Antoine Tshisekedi nkaya aragaragaza ko muri Kongo intambara igiye gutangira bundi bushya. Mumenye ikintu kimwe, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo izareka ngo isebe cyangwa se ngo ihonyorwe. Tuzarwana kandi tuzatsinda. Tugomba gukomeza ingabo zacu, kandi buri wese mu rubyiruko afite umwanya mu ngabo zacu. Nimwinjire muri benshi mu ngabo. Nibwo bwa mbere Tshisekedi agize icyo atangaza nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma, kandi amakuru atandukanye akemeza ko ubu urimo gukomeza no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ugana mu mujyi wa Bukavu. Mu burakari bwinshi no kwiheba gukomeye, Tshisekedi usa naho yabuze aho apfunda imitwe, yategetse inzego za leta kwizirika umukanda, maze atabaza umuhisi n'umugenzi ngo bamufashe ariko atsindiye intambara, cyane cyane umutwe wa M23, maze yisubize Goma. Umva gato, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yatangaje ko adateze guhagarika imirwano ingabo ze zihanganye mu mutwe wa M23, atabaza abanyamadini, abakinyi, abahanzi, urubyiruko ndetse n'abasaza ngo bafashe ingabo za FARDC zishobore gukomeza urugamba. Ingabo za FARDC zimaze imyaka 3 zihanganye n'umutwe wa M23 uharanira uburenganzira bw'abavuga Ikinyarwanda b'Abatutsi bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamaze imyaka myinshi bahohoterwa bicwa, byatumye baba impunzi imyaka ikabakaba 30. Gusa muri Mutarama ntiyahiriye FARDC n'imitwe bafatanyije irimo Wazalendo, uwiterabwoba wa FDLR, abacanshuro n'ingabo za SADC, kuko M23 yabatsinze ndetse birangira ifashe Goma ku ya 26 Mutarama 2025. These are now their streets. Iyi tariki iranditse neza mu matariki y'Kongo,
ko M23 yafashe Goma. Abanyegoma ntibazayibagirwa, ariko by'umwihariko ingabo za FARDC, imitwe bafatanyije n'abacanshuro. Uku gutsindwa kwabo kwatumye M23 ifata bidasubirwaho umujyi wa Goma. Umva gato. Je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Ku ya 29 Mutarama 2025 ubwo abandi bakuru b'ibihugu bari mu nama yiga ku buryo umutekano wagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tshisekedi we yari kuri televiziyo y'igihugu abwira abaturage ko intambara igomba gukomeza kugeza igihe bazatsindira urugamba. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko uduce twose M23 yigaruriye bazatwisubiza binyuze mu ntambara. Mu bihe byashize ubwo intambara yari imaze gukomera, yitabaje abacanshuro b'i Burayi, ingabo z'u Burundi, iza SADC, imitwe itwaje intwaro itandukanye, ariko urugamba rurananirana ndetse bamwe bamanika amaboko mu buryo busuzuguritse barataha. Kuri ubu Perezida Tshisekedi yarubiye ndetse yavuze ko inzego za leta zigomba kwizirika umukanda, anatabaza inzego zose ngo zirwane ku ngabo z'igihugu ariko batsinde M23 bayake Goma. Aha yagiraga ati, ndashaka kubasaba mwese, abagore n'abagabo, urubyiruko n'abashesha kanguye, abanyapolitiki, abanyamadini, abakora mu nzego z'ubukungu n'imiryango itegamiye kuri leta, namwe abahanzi n'abakinyi, ngo mwishyire hamwe mujye inyuma y'ingabo zacu, buri wese atanga umusanzu we muri iyi ntambara. Nasabye guverinoma ngo ishyireho ingamba zo kugabanya mu buryo bufatika ibyo bakoresha mu kazi ka buri munsi, kugira ngo ayo bazigamye ahite yoherezwa gufasha ingabo. Tshisekedi kandi asaba urubyiruko kujya ku bwinshi mu gisirikari kurwana ku busugire bw'igihugu cyabo. Arabivuga nyamara mu gihe bamwe mu basirikari ba FARDC bahungiye mu Rwanda barimo n'abarwanyi ba Wazalendo babwiye itangazamakuru ko babonye M23 batsinze mu bice bitandukanye bagahitamo gukuramo akabo karenge, kuko n'abayobozi babo bari bakijije amagara yabo urugikubita. Nubwo Tshisekedi yavuze ko biteguye kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye no mu gutsinda intambara, abacanshuro barenga 280 bafashaga ingabo za FARDC bamaze guhunga bisubirira iwabo, baciye mu Rwanda. Hagati aho abakuru b'ibihugu bya EAC basabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika intambara no kuganira n'umutwe wa M23 n'indi mitwe mu nzira yo gushaka amahoro arambye. Ibi bizarangira gute? Kanda handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Nitwe ba mbere tukubwira amakuru yo muri Kongo yizewe, kuko turahari, turahaturiye, ibibayo turabizi.